Ka Director Jongkotanat Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Kokong Arwaka lalu mentasi ka arpo terik nailur kalau ong bana kalian ketenat keladep pentung ya kekenhun tokit banlap ya kadaw bat kibadon kiti ban berat pathari kisnang yap harut surok lenti negrems mau diang hakalai terik unailur klem datap hakarukam kabadai kalau ong bagi badon kiti ban berat ikini kon siang kibalayam kide driver jong utau supplier ubapan poi ikini kisnyang kipat ba kibawan berat hakate jaka kalau ong bakini kisnyang kidai kibana kaliang jong ketenat keladep ban kentat haswa ban sim namar bakilayap lupa kila batha ru ya unir supplier bu ude man letap pause kini driver kila let berat penban hakate jaka habakali na kaliang ka director kelayuthu baka jingyap jong kini kisnyang kamde namar baki yo pang ni sitom henry kedai betang namar la mendon ka jing sitom hakalenti jingai ya kabala wanra iki nado West Bengal kalau ong bana kalian ketenat kan sekot ya unir supplier bat ban pan jing pensai kini ke jing berat pathar harut surok ya kini kon senyang kat kum ke jing thu jongka la ong begini senyang ki bayam kidon kumpas pau teli ai ban petro namar ba kade hi ka transportation stress bakila wan changai na do West Bengal tu kisnyang kiwan te ka kalenti ka long ka ba changai baro shisngi baro shimet ki ya te kam dei hi de ka jingpang kadehi na kabanta kata ka jingthat chongki baki wan ya na changai te baki yap tingi kantat di gitu ki bayap tingi poi perkhat ba o to unong rai kito pad un subar kulmar kum to tingi la call explanation bat nginang up ya ka reply ki pen poi tang baki la yap no telong ngirijak no kanya ki bayap baki de ki transportation stress tingi ngi kumnongin ay ki pait ba da ka bayap tinggi la ptha ya ki bikin dispose properly kadai ka responsibility jong tu kanyu bale kam de show ka responsibility jong ni bangila reject tamut kila de ban dispose kanyi kito yo supplier kan la instruct kita ki bade dan bayap ki de ban dispose properly in a proper place ki de ban ti ya ka thliu kum ta kan ya kata ngan ong ipila da de hi badong ka jing sitam de nado ka tu kapol bangisam hado mentatil adon kan ki banyap bon ba handai kam de kata la da hi badon ka outbreak tikal adon bet ka jing ka outbreak sisa handai mdon temot ka to ka de hi nangi pet hero ka de hi na ka transportation stress kat kum ka report bangayo atiki ong ship khandala ni ship hoteli namar kila tep no kisno shwa bangin pentip yang iro kila tep ngasyongu si saya kisnong ro baki take immediate action ya kani te kiro ki ba plikiting hi ya ka ka ba bakalong hasnong te kila tep no ngin up shwa ya ka reply na ki ngin sapet ka action bangin le ado bangin de yo ya ka report